Jaya wabici cia mabitha a uthuthuria a DCI mwena wa Mugoya kaunti-ini ya Embu athiritia hakuhi a atongoria a kiama kia DCP marorunganite magitetia uria mabitha a ugitiri maramahahithia na kumagiritania na gucugira ngui hindi ya mirurungano na njira ya kuriha rurungani. Hamwe na aria maraikitio ngono muthenya wa Kiumia ni Evans Ngari uria uragiritanio na mumbunge wa Manyata Gitonga Mukunji uria nake uraikitio ngono ni kiria kwirikanite ni gucugira ngui hindi ya mirurungano. Ciuria ithatu kia mbere ngiri inya nekirire Roy Mutembei ciaki na merani cia jacket na gurita gwake na urua ngiri 20 nuroneka nwekirire mundu witagwa Morris Nyaga na mwira kwina matangia menderie ma kuria gwakwa comrades mako nivamu niguo ni guti undu wingi na urua ngina merani gutina undu wingi mbise na gutina undu wingi mbise na nyi gutina undu wingi mambira mani accuse naguo kana uriku kwi mbesa na tumiritwo ni murata wakwa itagwa Barara siringi ngiri inya agura jacket gwakwa ndukari tariki 21 mweri wa kana agura jacket yakimbikirira mbia mpesa icio nicio mbesa tukwiragwa ati ni cia kufund terrorism na maundu ma muthemba ucio rungi na uri ati mwana egua ngiri inya ikimobilize mucemanio kana ikagomithia andu maugete kiria marekwirwo gitire na mithingi ya kuigana kuona o gwakia gwatuka moroto wao ni kugitira biashara ciao na gutire hindi mangicugira ngui kurugamia uruti wira. Nilikuwa nimesamoniwa na DCI leo on allegations that nilitumiwa pesa 5500 ambayo inasemekana nilikuwa na fund maandamano indirectly na kumobilize nayo. Na sasa mimi nauliza, unaweza mobilize na 5000 kweli? Hiyo pesa mimi nilikuwa nimetumiwa nisaidie watu ambao walikuwa wamekwama na mwili yao pale General. Kanera DCI ni natomero ngiri kivao na ndole meso weganine na kiravu na nie wa mwiso wa mweri no nginya ka event yeno muthenyo no mukonja ndomere ngiri kivao na twamubure thimu tukwikira ro speaker tukumura mundu turenda kunyo njovi tugurira njovi atuma ngiri kivao thimu yakwa within 10 minutes mbia wa icio na kana river biro manyitirire ati meguthie na mbere na kuorota thirikari haria yahingira ritho mendekithia mao na matikuguoyohio ni mahahura maria maroneka marakiririo ni uteti. No mbugire andu akirimari na andu aria twi nao ni magerie ikororia terrorist kavora mamenye andu aria marathukangia guku matumitwo ni ariku tondu matuti andu athayo na tuti maundu mengi tethereru ati twambie kunyitwa twi wana tukanyitwa maita 50 wana matunyite maita ngiri imwe magatunyitaga maturekia tukauga one time. Ngiribotere Inooro TV ni ejetagwo Waithira Duati wa Mwangi.